Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnola Shefa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news is Latra Fresia were suspended because they was proven. The act of confirming the tourists was carried out by this couple of their home in the Bukit Permata housing blocking G1 Kilam Village, Ngamprah District, West Bandung Regency, until the victim was beaten. Cimahi police have arrested two perpetrators of suspect YK and Elvis, aged 29 years old. Police said Deputy Chief of Cimahi Police Commissioner Police Niko Nugroho Adiputra when leading the case of the Cimahi Police headquarters on Monday. Then the suspect also committed a criminal act including depriving him independence or the holding imprisonment and journalistic carrying out in violence of the beating and also prosecution. Niko said that the victim herself had worked with the suspect for 5 months, while the other side was trained by her employer for the last 3 months. It is happening from the Augustus to the October, but the cause happening are still being investigated. We are still investigating, and this will be announced from time to time. The two suspects said Niko were initially reported by the victim this party badly courteous and explanation. It is of the witness and the victim. The complainant victim or brother are 29 years old, has several injuries, business on his face, hand and back. Greatly the perpetrator has been secured and must be held accountable for the action, he said. For this action, Niko said the two suspects were charged with article in this conjunction with the criminal case subsidiary Article 45 and the Republic of Indonesia Law number 23 of 2005 considering domestic violence with a threat of the 10 years in prison. The next news is replacement bridges of the kilometer 57 Pahlawan collapsed traffic flow in the driving. The diversion of flow and East Cross Road Challenge is called Pangkal Kerinci, Pelalawan Regency on the Thursday in the morning was due to demand to the bridge at kilometer 57, which was the process of being repaired. The Pelalawan Police Traffic Unit deployed a dozen personnel to unravel a darkness what occurred. The driven with files and fastened to Pekanbaru City to the Pangkalan Kerinci City Highway without going with the kilometer 57 again. However, specifically for the small cars and large cars with due to large and heavy tonnage violence, it is asked due to set the route until they repaired by the PT Adikarya as a challenge team and character and the traffic lanes and reported. Sanko explained the toll bridge in the challenge team kilometer 57 is under repair and included in the overall repair the project item for the area Pekanbaru City to Simpang Perak Pangkalan Kerinci. The old bridge was all downtown because it was collapsed several years ago to build a new bridge according to national route standard. The build a new bridge continues Sanko with the party building a temporary bridge in addition to the new bridge construction projects and the smooth flow in national route traffic to the R2 replacement bridges made to the iron plates and frame one with the span of the 12 meters and the others with a span of the 80 meters. It is reduced to again all destination cars and passenger for the alternative bridge since the tank construction of the new bridge is began. The next news is landslide occurs in the Prais Sumedang route. A two-legged route hit two cars.
Two cars were crashed by the large rock due to a landslide on a 50-meter high cliff on the Cadas Pangeran route Sumedang with the Java Saturday afternoon. Further information gathered to the release of the stone occurred to the at the large voltage side of the chorus onto the two passenger cars. Two cars were badly damaged. These two Toyota Fortuner with license plate and Honda Freedis license with a PEU by BE screwing. According to observation, Freedis condition appeared to the vast most severe and live center was caused by the rock. From the information gathered, the release of the stone occurred with this incident with no trigger by the bad weather such as the rain, heavy rainy sunny weather. From the data police in the scan showed and no facility. However, a number and the cause of the violence suffers minor injuries. The victims have not taken to the nearby hospital for medical treatment. A joint military police and regional disaster management agency of the Sumedang Regency has been standby, but the case is discount. The next news is residents in Watakapu Ngada find the flood of the moon in Lika. Resident of Watakapu village, North Banjawa district, Ngada Regency, Flores Island were shocked by the discovery of human skull. The discovery of this human skull has occurred since Thursday, October 27, 2022, and has only been reported to Soa Police and Ngada Police Saturday, October 29, 2022. This human skull was found in the flood of Mon Indelika, North Bacha district, which is found by resident tourists treatment in the spine ribs. The pile is a bonus, the first discovery by the Andrianos Legi, 36 years old, a resident of the Watakapu village. Whereas at the time Andrianos was about clean or the choose traverse with the open garden as a coffee plantation under the flood of Nagalika was suspected by the finding and the run to the village and told other residents. And according to the resident, at one time the file and bonus legions belonging to Cosmas Kodapins, a resident of Babau village, Potebech village, Banjawa district, was reported to have set disparative since September 2022. The next news is hundreds of volunteers in Kukar are participant in the 2022 firefighter and the rescue team of the challenge. The graveyard of the Kutai Kartanggara region office on Sunday was sadly bustling in hundreds of volunteer firefighters. They gathered not a part in the fire to the demonstration but not took part in the 2022 firefighter and rescue team is the challenge. This competition will be complete for the rotating trophy of the region of Kartanggara, which is granted by the Youth and Sport Office. With the full support of the Kukar region is the demonstration. This event was literally even took the volunteers and had to complete to be the best. The zone of the Balkan Naraki team were seen enthusiastically participating in this competition. And then participants in the competition were not only from the Kukar, there was also two from Samarinda. The competition, which was held on the 2022 October, was attended by the 23 teams for the firefighting competition and the 20 team for the rescue competition. Each of the 8 teams for the Tanggerang district, 6 teams for the Loa Chanan, and 3 teams for the Tangerang Sumedang. And the district of Loa Kulu Anggana Sangga Sana Buarapada and the Sebulu were followed by the team Sitges. Furthermore, 2 volunteers team from the Samarinda participant in this inaugural agenda.
The next news is the story of the Wawang Sunaria, a person with disability whose success become a change action figure craftsman. That afternoon, a 40-year-old man was seen riding an automatic motorbike and helping motivate with the three-wheeled design. The three-seat equipment with the glass display cast pilot several on-day action and figure to the Marvel superhero. The man known is Wawang Sunaria, a disability person who has the hobby of making 25-centimeter dolls. The hobby started in 2012 at the time in Wawang admired the start of working in the corporation and chose to making a living by the making action figures made of the clay. Initially, he only made action figures of this display collection, but a friend took Wawang to an action figure exhibition in the Kalibata, Jakarta. After the exhibition, Wawang immediately tried to market his product to social media platform. Admired the size making action figures, Wawang has marketed his product to Germany. Not only, he also had time to make a Betawi mascot, and he's approximately 26 centimeters and was purchased by the Ministry of Social Affairs for $8 million. And the last news is, more than 35 North ASEAN orbit species market study was too cool. More than 35 species of the orbit migrant from the North Asia of east coast of North Sumatra, previously in Batubara Regency. The presence of the bird flying to the thousands of kilometers from the Northern Hemisphere was seen at the historical beach Batubara Regency on the Saturday evening. The presence of the water bird is now based on the research by the Sumatra Living Heritage Foundation by the observation to several business or the tourist historical beach. At the historical beach, Batubara Regan said the chairman of the Sumatra Living Heritage Foundation, including more closely about the migration water birds in North Sumatra, and then praises water birds in the advice of the good ecosystem on the coast they live. In a well-maintained ecosystem makes of the bird present. Then on the contrary, a pollution ecosystem makes the water birds not stay. This water bird provides an important role in the ecosystem of social risk area. Based on observation, the historical beach in the last few days with a team identification at the 35 species of the water bird. Well, I think that's all today with me, Kusula Shaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program live update Tribun News Siang edisi Rabu 2 November 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia, inilah live update Tribun News Siang selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Kuatmaruf dan Bribka Riki Rizal kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 2 November 2022. Adapun untuk sidang hari ini beragendakan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Erman Umar, mengatakan saksi yang akan hadir yakni orang tua, keluarga hingga kekasih Brigadir Yosua Huta Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News yang ada di lokasi persidangan. Ada rekan Rizky Sandi Saputra di sana. Silakan rekan, bisa Anda laporkan. Ya, Dea dan juga Tribuners, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Begitu, benar pada hari ini, hari Rabu 2 November 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang untuk terdakwa Bribka Riki Rizal dan juga Kuatmaruf yang merupakan terdakwa dalam kasus penembakan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, di mana pada hari ini beragendakan pemeriksaan saksi dari keluarga Brigadir J yang dihadirkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tadi setidaknya ada 11 orang saksi yang dihadirkan, termasuk tadi ada ibunda dari Brigadir Yosua yakni Rosti Simanjuntak dan juga ada ayah dari Brigadir Yosua yakni Samuel Huta Barat. Dalam keterangannya mereka semua menyesali perlakuan dari para terdakwa termasuk juga Riki Rizal dan Kuatmaruf yang dengan tega secara sadis bahkan tidak manusiawi dalam membunuh atau menembak sang anak, dalam hal ini Brigadir Yosua Huta Barat. Tak hanya tadi kehadiran dari kedua orang tua Yosua, tadi juga ada tante atau saudara dari Brigadir Yosua Huta Barat yakni Ibu Rohani Simanjuntak. Dalam keterangannya dia merasa janggal begitu terkait dengan prosesi pemulangan dari Brigadir Yosua dari Jakarta ke Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi begitu, usai penembakan. Dirinya merasa beberapa kejanggalan yang didapati itu sudah terlihat dari proses di Bandara Jambi, yang mana kata dia banyak polisi mengawal begitu, dan akan tetapi untuk sirene ambulan yang membawa Brigadir Yosua ini tidak dibunyikan hingga sejauh 50 meter. Padahal di situ ada beberapa rekan media begitu yang sudah datang atau memang sengaja meliput begitu untuk kejadian di bandara. Akan tetapi sirene itu tidak dibunyikan. Si Rohani ini menyebut itu sebuah kejanggalan. Tak hanya itu, di jarak beberapa ratus kilometer juga baru dirinya melihat ada patwal begitu yang mengikuti rombongan dari Brigadir Yosua ini hingga akhirnya tiba di Jambi. Tadi Rohani juga menyatakan kalau pihaknya memerlukan gitu atau mencoba untuk menghubungi beberapa rekan media yang ada di Jambi, termasuk salah satunya Tribun Jambi, untuk menyebarluaskan pemberitaan soal kematian dari Brigadir Yosua. Tadi dia menyebut kalau misalkan ada beberapa media yang dihubungi untuk menyebarluaskan berita ini agar tidak tenggelam begitu saja. Akan tetapi hanya Tribun Jambi yang bersedia untuk dilakukan wawancara terhadap keluarga Brigadir Yosua. Tak hanya itu, tadi dalam persidangan juga Kuatmaruf sebagai terdakwa dan juga Riki Rizal menyampaikan permohonan maaf dan juga mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sebagai informasi Dea, ini merupakan kali pertama bagi terdakwa Kuatmaruf dan juga terdakwa Riki Rizal bertemu dengan keluarga Brigadir J setelah adanya insiden penembakan. Setelah ini nantinya akan ada pemeriksaan saksi lain yang akan diagendakan pada hari Rabu mendatang. Sedangkan untuk terdakwa lain di dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis besok begitu, dengan beberapa agenda termasuk adanya agenda putusan sela dan juga pemeriksaan saksi kepada beberapa terdakwa. Mungkin itu deh yang bisa disampaikan dari lokasi saya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rizky Sandi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners.
Polisi membongkar praktik pembuatan uang palsu berkedok percetakan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menemukan uang miliaran yang sangat mirip dengan aslinya dan siap diedarkan. Polisi juga mendapati belasan mesin cetak dan bahan uang yang diduga berasal dari luar negeri. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan rekan Erlangga Bima di sana, reporter Tribun Solo. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea untuk waktunya. Jadi selamat siang, jadi untuk kasus pembongkaran pabrik uang palsu yang berada di wilayah Sukoharjo itu, menurut keterangan Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfi, tidak serta-merta pihaknya membongkar itu, namun ada serangkaian kasus atau kejadian menonjol yang kemudian mengarah ke wilayah Sukoharjo yang ternyata menjadi pabrik atau pencetak uang palsu tersebut. Jadi sebelum penggerbekan di kejadian tersebut, di sejumlah wilayah ditangkap pelaku yang ternyata mendapatkan uang dropping dari Sukoharjo. Nah, dan menurut keterangan Kapolda, jadi untuk di Sukoharjo sendiri itu ternyata dijadikan sebagai pabrik di sebuah percetakan yang berada di Kecamatan Sukoharjo Kota. Kemudian di percetakan tersebut, Polres Sukoharjo menangkap 5 pelaku yang masing-masing memiliki peran. Ada yang sebagai tukang sablon, kemudian ada yang sebagai pemilik percetakan, ada yang sebagai marketing atau pemasar uang palsu tersebut, ada yang sebagai tukang desain, dan kelima-limanya itu berasal dari berbagai daerah juga. Untuk kualitas uang palsu yang dicetak di sana, menurut keterangan Kapolda itu uangnya sangat mirip, jadi terdapat sekatnya juga, kemudian sangat sulit dibedakan jika hanya dilihat saja. Kemudian juga para pelaku pencetak uang palsu ini menurut Kapolda juga sudah belajar, karena di tengah perkembangan teknologi yang seperti sekarang ini, para pelaku itu belajar dari medsos, kemudian mencoba dan uang yang dikorupsi sehingga bisa hampir mirip. Nah, untuk itu pihaknya juga menggandeng pihak Bank Indonesia untuk melakukan pengecekan terhadap uang palsu tersebut. Nah, juga kemarin ditambahkan pada lokasi percetakan yang ternyata dijadikan pabrik pencetak uang palsu itu, pihaknya mendapatkan barang putih sebesar 1,6 miliar uang yang sudah siap edar. Di sana juga terdapat 11 mesin pencetak uang yang berasal dari luar negeri. Nah, untuk peredarannya, menurut Kapolda sudah di berbagai daerah, tidak hanya di Sukoharjo saja, di Jawa Tengah utamanya ada di beberapa daerah. Kemudian untuk harga, jadi 1 juta uang palsu itu bisa dibeli dengan harga 300.000 uang asli. Nah, untuk saat ini pihaknya mengaku masih melakukan pendalaman dan janji akan mengusut tuntas kasus peredaran uang palsu termasuk di daerah lain. Demikian dia yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke Jawa Timur. Berkas penyidikan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan berstatus P18 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meski begitu, tim advokasi Aremania Joko Tricahyana menegaskan bahwa perjuangan untuk mengusut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan ini belum selesai. 2 hari ini juga diketahui Aremania menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri Malang dan Batu untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Surya Malang, ada rekan Benny Indo. Silakan rekan dengan informasi Anda seputar update dari kasus ini. Ya, terima kasih Dea. Saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa keinginan Aremania agar berkas penyidikan yang telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dikembalikan lagi, karena menurut mereka tidak mengedepankan unsur keadilan terhadap korban-korban yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan, akhirnya terpenuhi. Kemarin pasca melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Agus Raharjo, kemudian Agus Rujito menyampaikan langsung kepada
para Aremania yang menggelar aksi demo damai bahwa berkas setelah di P18 ini artinya berkas penyidikan yang telah dilimpahkan dari Polda Jatim ke Jatim ini dikembalikan lagi ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan revisi. Para Aremania mendesak ini dikembalikan karena menurut mereka laporan tersebut bukan dari Aremania. Berdasarkan informasi yang saya terima, laporan tersebut adalah laporan yang dibuat sendiri oleh kepolisian. Sementara laporan dari Aremania sendiri